FIFA World Cup sawisel hlawh chu Qatar khelanita a nizana opening ceremony malok khan in khel tur masaber chungchanga po soi hat taoma Qatar hian khovelom tirata avoi khatna tan World Cup an khel ve a chaklowan hlawh hle ni in Saudi Arabia strategic political affairs expert pakhat Asmat Taha chuan soya Anchak theina tur hian Ecuador player pariat te chu dollar maktaduai sari chuangin an tham nina tarlanga ma se anin tham chi alo nge an hlo tlinglem lo ni anchak lo ta tho in khela referee te offside pek soisel hlo me mawangin referee te chu sumnga Qatar hian an lei tia chua te po a omnok bokane Opening ceremony khan BTS member Jungkook chuan World Cup hlawh aron performa Sakirai teldulo na K-pop artist hi ain lan mai tia soite aom boka Opening ceremony hi BBC page 1 ape chuak tamlo hle nge FIFA World Cup in soisel hlo chan hi tuntum chu intar lang teang World Cup thlen hi a hlo kani che kangchu ramhrang rangin andil na sa hle kumsang ni som dai to khan kumsang ni som pariat le sang ni som ni pani World Cup thleng tur chu FIFA a antol rel pol ramhrang rangayo te chuan vote hakin anlo ti chiang dai to a kumsang ni le som pariat chu Russia in an thlenga sang ni som ni pani chu Qatarin thalera an thlengang anti ve thung Russia le Qatarin World Cup an thlen theina tur hian thamna pek chua om ti hi kumsang hi le som pakhata khan soi chua ania khatilaya Asian Football Confederation President Mohammed bin Hamamakal tlangin Qatar chuan Africa a vote nei mithen khatte hnena dollar maktaduai khatle chan ve chu thamna an pe chuak tin Fedra Amajit chuan asoi chuaka hei hian khel a hloin FIFA ho tu te zinga eiruk na a in nam noi anomem ni tia chuizui a hlo hlea Almajit hian hotela poisanin pelai a hmunia a chal chu a hnuwa a phua chop tia soi chuak le thungane kumsang ni le som paruka FIFA Vice President chu eiruk thubuaya FBI ten an chui ni in chanchin buthren khatin an chua UK a media firm pakhat The Sunday Times chuan investigation in bin hamaman FIFA thunei tu te hnena Qatarin thlopna a hmu theina turin thamna pe tifin fiana an hai chua thu aron puang zar ve boka email lekha le poisa in thon na tangin fin fiana nia an ngai te an chop chuak boka ei rukna le thamna manga Qatarin World Cup athleng ani chuan vote thlak that le tur ti thom te aom man hialani kumsang ni le som palia khan FIFA chuan a chui chian na an nei vele a vote thalanom nge tian hu chuaka ma se vote thalna chu FIFA pum huap ni lovin mimalani tinan soya chumi hnuwa chuan Al Jazeera in khel ti chua phalna an hmu theinan dollar maktaduai zali arukin an pe ti thomte arile a Qatarin World Cup an thleng don tiatranga tun thlengin eiruk na chungchang hi are hlei thei talo kumsang ni le soma Qatar thlen duwa wanga vote thlak tu mi som ni pahni zinga mi som pakhate chu eiruk na kai hnoya hian rem poisa choi tir le dam chunga football kai hnoya in nam hnoi thei to lo turte a reman nia vote an thlak ma hau khan African palai pathum te chu thamnan la tin suspend an lo ni to boka hetilai hian US Treasury a chuina chuan FIFA hruai tu pahni te chu thamna anin nam hnoi tin an soya FIFA le in nam hnoya pu te hian hei hi an phanasa hle Middle East in avoi khatna tan World Cup an thleng dona thalera khel turani awangin harsat na lian tak mai awm ngal
World Cup khel hun hi kumdanga chuan June le July thla vela te ani thina Qatar chuan heng hun lai hi ni pui wang lai ni in kholum zong chu Celsius degree somli te ahan kai pha alum em awang hian player te abikin khowota om thang te risel na chu an ngai to zuala Qatar hian atulani chuan stadium a air condition kan vua mayang ten ti hiala nei kha mase chumi ngai lo chuan thlasika November le December tha an son ta ram rang li kallai hane wangin hei hian har satna asiamin club then khatte chuan dodal na te anti chuak hial bokane World Cup an thleng don tian hriat nuwa Qatar chu anin buat sai tamup mup maya tuial theya hausa poisanga titaka anin buat sai turu khop mai hotel lian tak tak kan sa kongthra hnem tak kan siamin stadium po pasari ngot mai an sathar boka heng satur hian Asia chimchak mi te chu na thok turin an choluta hei hi Qatarin sawisel hlawh em chhan chu ni anrama hian mihring dikna chanvo ti vel kha ngai poimo aniwak ngai lova chumia ya chuan sa khuana a anin kai hruaina khir zet mai chu alal zoka na thokte hi athena chuan an hlo an hren khotlai sakin an passport an chu saka an hodu huna po an ho thei ngai lo che na hmun an pe che em boka athena na thoka in chhor luina te po athleng hial ni in tlom ngai pol te chuan an soyani hewang hian World Cup atana Qatarin buat saina hian na thok te chu salangin an chhore anti hial thin mihring dikna chanvo hum haltu ten an soina satta ke mawangin Qatar chuan na thok te din mun chu ti that an tum thu te an puang nge ngeya labor reform a hian Qatarin ma alameka World Cup in buat saina hian chu chakzo kin anor kalani antia ma se mihring dikna chanvo hum haltu te chuan hei hi tok lo hlea an hlo chungchanga te chok lu an ni dana te Qatar hi alarong hle ni anti World Cup in buat saina hian na thok mi pathum an thi ni in Qatar sarkar chuan asoya UN lamero chuan thuin khuma ma kumsang ni som hnia ringot po mi som nga ayatlem lo chu na thona wanga an thi kha atamber chu ramdanga tanga na thok tura ron kalte ni anti ve thung kumsang ni som hni pakhat February tha a The Guardian chanchin buina tarlan danin Qatar World Cup khenna ta na thok India Pakistan Nepal Bangladesh le Sri Lanka tanga lut zinga mi sang rukayat lem lo an thi to antia na thoki kar khata chorwalin mi som pahni vel zel thiang an nia India Bangladesh Nepal le Sri Lanka tanga datala khoma tangin kumsang ni som pakhata tanga sang ni som ni inkara khan mi sanga le zanga chuang an thia Pakistan mi na thok thi zariat som ni chuang anom boka hengba ka hian Philippines le Kenya tanga na thok anom nual boka thizat hi soi ai hian antam dayang anti thizinga atamber chu India mi te ninantar lang boka thi chung te hena hian atamber chu thi dan pa ngai ni lovat hi an ni love tin an thril hlom boke tin an soyane kumsan hi le som pakua khan The Guardian chanchin bu vek hian na thok thi an tam chan chu ni puilum lutuk wangani tialo soi to nge salanga na thok te chornia soyawang hian Norway club pakhat chuan Qatar World Cup chu an boycota Norway ram chu tive turin an nge na kumsang ni le som pasari tang khan Europe ram ranga boycott hi alar hlea tun thlatir khan German club lian pathum te chuan an dodal na thuziak an tlangzar nge ni heba ka hian World Cup khel tur zingami Iran chu boycott an du boka Ukraine boina Iran hian Russia hena ral thuama hral mi hring dikna chanvo hum hal chungchanga tele
an sarkar bang tura nor na awangin Iran mi tenge poin boycott se andua Wales chuan November ni som ni panga a Iran ne na anin khel tur chu boycott an tum ti te an puang nge ni Qatarin buat saina hi journalist then khat chuan an lo vatlo thina buaina an vato krep maya media lama po atlana vaklo World Cup pamto a chuan tuntrum hi environment ta ngong thalo anei na sat na ber alani hi alang tin environmentalist chuan an lo soi ve mek boka hotel le stadium thar an sak zozai te mi makta duai tel pungkhom te hian carbon footprint atisang hlea FIFA ina tarlan danin kumsang ni le som pariata Russia a World Cup nei trum khan carbon dioxide pek chuaza chu ton makta duai ni le point khatania Qatar a chuan ton makta duai thum point rukvela niang antia mase UK University pakhat Lancaster University chuan ton makta duai som ayatlem lo tuntruma hian boruak chia an pechua kang antive thungane Qatar hian boruak chia titlem tur hian carbon neutral World Cup an puanga ma se an malak na hian omzia neite chiam lo niin mithiam te chuan an soisak thung nei nang chungchanga ramdangin an soisel na sa hle bok Qatar hian nei in ang in kopna adodala man le hremte po alo nei to trin aniome World Cup po hian hei hi minronza sakro u antia nei in nang in kop du tu te chuan an hel alal khop mai likrang ranga intluk tlanna tia au chua ani to bokawangin ramsang sangin an soisel na sa emema chuti lain World Cup masa po kha Russia in Crimea anlak nuloka athleng vea ain zonin soisel a hlo tangar ngarviau mai FIFA President Sepp Blatter a phei chuan Qatarin World Cup an thleng hi ti sualani atia ahmain sumawanga thleng an ni thu alo soi to nge Qatar hi World Cup thleng tur hian anin buat saina safal nal maya poisa an nga boka atlin po antlin hem khop mai kumsang ni le som palia Brazilin athlen trum khan dollar tu le ding on som pakua point pakhat vel an manga World Cup thleng tu hnung pariat jinga a in seng sober ania apakuana Qatar ro chuan dollar tluk le ding on zahni som ni ngot mai an seng thungane chuti rolin Qatar hi milar then khat chuan kalnatlak lova an lo ngai ve mek Spain chanchinbu pakhat el programa tarlandanin Shakira chu World Cup opening ceremony ya zai turatinia mase adon naya ain nuk dok tadai ninan soya kumsang ni le paruk sangni som pali World Cup a low perform to niin tuntrum chu atel du talo ninan soya atel du lo chan hi na thokte an chordan chungchanga nia tarlanin atel du lo na hian jungkuka atel ve ta thunge anti phatane British zai thiam Dua Lipa po zai tura soiri kania ma se aphathung zai tura inbiak na aum lova ka zai don lo Qatar hi chu mihring dikna chanvo hum hal ti hlotling tura World Cup an thlen dona anin tiam na an hlen chua huna kalatlo ve nge yang atidu chawane ranghlui zai thiam Rod Stewart a point dollar makta duai khatloa zai turin World Cup ma hian min som toa kalna chia kangai lem lo ati MLT a nen chuan hainang chialo te poni ome hengba ka hian ngai dan soi chuak tura zalen konga te zu chungchanga te soisela hloe membok zubi ka phei hi chuan ahma in stadium chunga in kheltran ma darkar thumla omale atop ma darkar khachung biar zor chuani yang antia World Cup tran ma lokin zor chua ani don lo thu an soile ta sia fans te thinarim hle FIFA President Infantino chuan darkar thumvel inin lo wangin in thi pha lowang te ti ta nge Infantino thu soibok
kumsang thum chunga Europe hovin khovel ram dang te laka kan chet na hi kumsang thum chung ngai dam di le maila atok zo lowang tia Qatar thawanga hauna chu soise la hlo em ema kumsang thum kalta khan Europe a hian Bronze Age an la mang chawa khovel ram dang tan an la nok sak love anti sakane heting borvel kara hian khovela so ro pui bera chhal chu an khelta a India phei chuan interneta en theina Jio cinema ho chuk chu awangin football fans te an beng cheng em boka World Cup pa ngai tak ani thei chuan halo mom viau don te po a nge